Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. I pozdrav ljudi, momnikva, ja sam kod danas ćemo da igramo Minecraft Survival Games na Skywars, na Mineplexu, da. Pelo je 1, 2, 3, inače imamo ovaj nečeki, znači bot, znači čabenski, idemo sad dole u rupu. Kao što vidite, tekstura je od Huahua, valjda znate koja je, evo ovo su trošiti. Idemo, kopaj taj, e sad, to, ajam kampica. Mi smo dobili iron sword. Ok, tražimo iron. Idemo, nađi se. Iron pada. Ne pada, ok, nice. Ok, nice. Imam 5 irona za ovo mač. Neko gradi, ko? What? Zbog FPS-a ću crkati. Ne moš. Da? What the fuck je FPS? Gdje je bacim? Kako mislim kit? Diamond. Evo idemo ostro, ja. Čekam da li moj chestplate za full ledera. Tako, idemo sad mi na spawn. Ajde idemo do ovog lika. On je gradio da spawna, nema ovo, ja mrzim, idemo. Znači ljudi, odigrat ćemo jednu partiju, počet ćemo i Skywars serijala. Ne znam iz kog razloga. Mislim, treba sve da započnemo. Samo časkom namestim slušalice. Eto, tebi tamo, mislim, svi su već prešli. Evo, tu. Dođi. Ja vidi ga, znači, toliko me hoće. Idemo, imamo već 2 kila. Vidiš koji sam ja karov. Nek sam ovo urati. Oh my god, spawn. Moj freaking god. Ovo je užasno. Znate šta je spawn? Na Minecraft. Ništa. Moram brzo. Samalo. To, idemo do vrha, ne smijemo ovdje. Idemo, ajde. Sekirče. Ajde, idemo. To. Sad ćemo možda na spawn, ako ne bude baš bilo nikog. Ako što imam toliko full diamond. I to loše. Ali ja sam uraz na spawn, tako da ne možeš dobiti TNT nikakav. A ja mogu da vraćam. O, možeš ti? Ja neću moći. Evo vidiš, čestoji sad ovdje na vrhu. Ajmo. O, kao što vidimo, tu nam je neprijatelj. On nas gađa. Da boga ubim zombici. Idemo. Evo, daći. Idi onda, mo. Kakte, mo. Bum. Idemo ovako. To. Ok, nice ljudi, mi smo se već stakali. Iako crkne, morat ću ovo da snimim. Zašto? Znate koliko sam se mučio da snimim. Ok, Enderpearl, please.
Bežim ja ovom, baš se smiješno. Ovo. Onda ovo. Gledaj kako sam stekao. Gledaj ti. E sad, idemo da gledamo na kog TNT-a. Kao što vidite, ljudi, tu je onaj lik. Bum, bum, bum. A on ima jedan hit. Šta je bilo? Pa ti ne znaš da sam ja ovdje moderator, klinac. Šta se gađa? Nemoj ti gađati. Idemo. Super, svi ga baciti, daš. Ne, ne! Ne, drugi smo. I tim to ljudi za ovog sve, dakle, sve možete lajkujete, šarujete, subscribe-ujte i vidimo se sljedeći. Ćao!